I pozdrav svima ljudi, Marko ovdje. Moram nešto da vam važno pokažem. Da smanjimo facecam. Da ljudi, mi smo Arena 6. Znači, kad sam ušao u nju, pokazat ću vam zadnji battle. Evo ga ovdje na mrznu snimka. Dobre, neću ništa idemo tamo. Ovo je zadnji battle koji sam odigrao i morao sam da pobedim da bi ušao i dobio sam 35 trofeja. I gledaj. To je sve od mene sad. Uživajte. I ljudi, to bi bilo to za ovaj del koji sam govorio. Ušao sam u Arenu 6. Tako da ljudi, 1704 trofeja, nisam mogu da verujem. Inače sad nisam se nadao da je spao u Areni 6 kao Legendary i Miner. Dobro, log, malo sam da znam. A da je princeza u Areni 7 i Labor. Sad nam je cilj samo da dođemo do ovdje i to. I otvorimo ovaj čest. I ljudi, to bi bilo to. Post.